ngiphakwetindu phuma la ngiphakwetindu ngoba ngathi ukuthi sowugudle emafona asidingela isitebu nayo imphumela le ngibuya koyilandza lesilwane lesikhwena nathi uthi niseleke kuyokwenda ini nathi niyokwenda ini ilandzela yini imphumela bantwana labanye bonke lela bathi nisesikhweni baphasile silwane bathole bo A1 joyina imihlolo naye lokungcono lana silwane bo D babili kube ngi yoshona ndasibo U labakhala ngako nje bothishela wena phuma ngamafastela etikolweni weqe madeski ngithole ini mina kanti angisingolo usebentile kanje wona nyawuta bothishela emabhodini yakho yini ke nayi silwane nayi yini nayi yini ofuna ngithole kamina kokho ngitholele kuhle uyakhuluma sefuna ngithole ini yini lenhle silwane yini lenhle naba bodiba mlaba naba boyula nabo I ngikhala ngaloko phela silwane bantwana batalile bobona ukuthi bayakhala ngenjabulo bantwana bathole bo A silwane ukuthi umutali lokuthakhala umfana kusifole bo A usozofuna bayangekho lasibhale iphepha A is for absent abafana beba absent bathole bo A yebo abafana bathole bo B ngubhetha lo sothi ungconywana bo C lokukhelesa classic beva indrect yakhe yebhetha bantwana sibili ngithi D shothi you are done by class lelo done E shothi excellent extreme yevani kokho okay labo yuke lana sothi I understanding the class nimloyi ngithola ubuletinhle uyangikhulumela sokufuna ngithole bo A ke ngifuna ngithole bo A ke mina oh silwane phela gogo uyabona kulendlela ababhala ngavele bayasidida mina ngibonela labanye bajabula babo alemthandi uyakhala ngithi nishothi mina bakhalisa lo siphela mfana ufuna uphinza loyo mina ngicebo teachers done ngale class le sebentile ke silwane sebenza ufuna uyalilitela nje wena kuhle silwane lalela ke bamba leliphuthe leli silwane lelimorisi uthi udla umsobho yes uzisebentile khona sebentile ya liphi lona le